nangwendika umusayi gunazisa twebaza umuntu eshtinisa echiti ni sakwera atine biro byona Yesu nituku himbisa Yesu mwa takwetama eshaka mayawe kanyozya nizima owanchungwide Kamarango y'imbabazi tate itomana n'umwoyo rukwera yebare munonga yebare tata yebare kutereza umwanya murungi yebare gatutera mu ngaro munonga tukusima musitame bariko basa kushitama mukama simwe mutabarike Easter Rwanga simwe oku turetaha kandi kaito bahereza twaturubize munonga konka abwa Jackie twajya mustegwa kwija mukama simwe Jackie yaba ashemerere kundetaha abo kuba ecyo kubanza no kugira ngo no mweshongozi owaciremo korese icyonco cye atagishitamire abo kuba yenda kubeshya ngo umuntu kuturiyaha ayine kiconco tarho ranga yatera umunso matene kiconco konka bamwe tubabikoreye ise Kastere rya ko mu ngaro abo korese kiconco ki Ecya kabiri Jackie omukorese kiconco ecyo kwashongora no kucomu akagira tikanye shongorere mukama lekanye shongorere mukama uko arahangana basa kwereze kiconco no kikoresa ahabwe shongezinde konka we owakimuhere yagira ati reka mwimbiza of course nabasa kweshongora ibindi byeshongora ebyense bikabure kina kiriya abo ko mweshongoza n'uko oriyo wa gospel no basa kweshongora kuhinga basa kweshongora kurisa basa kugira biwahabura konka omutwe gwawe neberi okwimbisa ruhanga Jackie yebare kucamo okwimbisa mukama eshakashatu Jackie nahereza n'ubureberezo bwitu ndiyaha nkamukama we abo kwa nahereza mu office yebye sente kandi abeiro mwesugwa nkakashia wa diocese awe cyo yono musheja ware yarya babatera mu ngaro that office yejote yangu hii so ni kusima munonga konka n'ikindi n'umunywano we kayitu abo kuba already mama jo yariya gaye muke murebe abo kuba yabana basakuzo mbindi nango na muhara wetu yariyaha shine and so on so n'umunywano we kayitu nabwo icyo tujya kubangira kandi hariho no kutuerere nosha muri tujya kubangira kandi ecya muheru nyonyenka ninkundo kweshongora nambwe na mukafuero babatarande biri kintu muto kuna ninde byeshongoro byawe byarabaho nde umutima kongera ko abantu baba iki batari kuzina so wareba bishop ukareba ho member wa parliament ecyo kitakuzibera kugirota aho kuba okuzena no kwa ruhanga akakwereza amagara ushimire gukira umuto yo mukunda no kunamanya ko kakerosha koga kandi umuntu orukore mizano orukuzena orukushemererwa hati norebe myaka kwera kutahamu nebinde bifutahamu bondi bingira mu okubiye konka yimwe nimbashaba mureke tushemererwe mwashireba yes obunaka utakashire oborukuza kugera ebyakuzebera come up and dance for the Lord mukama simu
mbwenu nishemererwa okubaha kandi tirwenda ku rimanya mbamwine kika cyo kurabeshongozi na yinkine okari mbasa kugenda ho kare mu nkwatse ntaka hendeire twakire member wa parliament o mukazi wa Bushenyi owikitirisa honorable natangara ane tumugisha ogo mukazi no mwaba member wa parliament oyino mugasho omwihanga lito kandi we no mukazi oyine obwenje no mukazi oyine sente omukumureba ha unloaded takaya tukugira ngo azina aha gokara omusheja we wembe no warkhereza amezi go no mwihango mu ari abitongore nebya Africa nensi yona tabantu obutosha nambwe no tubaragire omukasi taragire mu parliament munaza kurundi sente ahubwo sente zahire kitweke iki cya Bushenyi takwasa kwinganiza kutunga umutero umungaro munonga munonga nashemerwa Jackie kureta ane tsogere ngo uriho amani nabande abambahereza apologies konka abakwebariya hati MC wetu ara kachaina nikukunda kandi bishinu kojo arajoti bore kiretika kwetere bora hariyo kachaina korsmata kawahenda record hati kandi ekiko mukundura namanya kutorana kumanya byo kugamba ryari ogo nabare MC w'ubwengi no yitegereza kishisha kandi no nuze bintu nagashanyina nahora nashemerwa ko akashayina nashekera nanisheka tikushyira kusheka ntiyogwe bukunde ba ko kure cyayitenga ngo ushekere ingiranta nisheka kachayina yobari kandi numureba ngo are seasoned ne are seasoned shana kuhereza sente no yende sente yes abo kugira ngo bampa sente mu mpakira bikora tora kuhereza sente ogenda ogurenya mu mwabazi omu abo kusima abo kutazamesho gabantu kagamba busha ukatushetya ukagera iyo bari muronga mukama kwerezo mu gishe zanjye sente zire mu gishanzire bakwezi indumanye okay kari iroko shidape mukama si hati kachayina ngo MP akwezi wana shomba kutaka tandikire kwezi kuna okay kandi ware bishop ya MP ha noza kutunga I'm very serious noza kweyongera okugira sente zo mwisho now hati music ekikweto kwesongora narshe ebya music nimbasaba imabende bitsoto byo kwesongora mukiteho mutima Jackie nabana besongoza bonareba narebiremo abondi kumanya nango nabandi barezera mikoro yanjye nabandi ninja kubeta ahubwo kunkubandi yaha nimba nindo mwesongozo kwesongorege kandi nyinshaka ninkweta kandi nakweta mukoro gwanjye no tunga sente nyingi icyo tukugira ngo no kuye okwesongora ecyo kubanza kushemeza abantu nangwe rutarigira ubugenyi hakabaho kwesongora ubona bwo babutari ubugenyi narukuri okushemeza abantu omuntu bambesho nashemerwa nangwe numuza kureba abantu bakuze nabo ko kweshongora ruhanga akakutereza akigenderere ngo tushemererwa mu nsomo obunkoreye muri abantu barkwetegereza kambagambire iki artists aba abantu abutweta artists abeshongozi abahimbi abo ko muntu rasa ko umuhimbi composer konkatari mweshongozi abevugi aba bakumanya poetry aba bandi decorators
nkaba nabo bari mu area ya arts wagira nangu no bakwa ba DJ ogo DJ omukora DJ nabo bari mu side ya instrumentalists DJ nchimanisa disc joker kwaka na wine ebyaro kukora abatezi bebyoma instrumentalists na nabeshongo za maraka omunsomu ruhanga kabatamu kunuza ensiye kushemeza ntubeta omurime rwa aesthetics nahora kache inashomere yatarika kuzahari aesthetics ntubashana sanka spices nkoko kuteka ibyo kuriya rero katamu obutunguru enyanya and so on and so nawe cyo artists naba kutushemeza harimo na comedians naba kureta kushemererwa namatwenge ngo muntu agira kushemererwa okweshongora ekyakabe nukuburengiri ekyo ni kihango munonga nambwe nabo nareba abakushira obwingi n'ababuruzi bengiri kasiterera hango mungaro munonga omuntu yakweshongorera yagira ati Yesu najuna necyo kiri cyango koka yakitamwiraka ati cyongera kunura yataho instrument cyongera kugira amani mengi nawe cyo neburengiri music as a profession nebesaho umuntu nebasa kutungise sente in fact kamba gambere cyabandi basa kwata kukimanya artists na sportsmen no bar kuchira kugira sente okukira munongo batezo mpira nabeshongozi kokana mukimanya ngo abeshongozi nabakiza batezo mpira sente arurengo rwensi yona okutera mpira waza kuri abeshongozi they are richer than sportsmen has a reason is zoroho no manya mwesho omtezo mpira na wasa kutera imaba kumanya mpira nibakira kumura hamyakenge ompira kuzakora yarwo muri league emyaka kashe tuneta omwesho ngozira wasa kweshongora arijeho afu so echo chonka biologic no reba ngo natunga span mpango yo kutungira mwesente nabwo cyo music ne nambwe no Jackie ni kushabara ranga kwerezo mugisha ogomezemu nabatahi bawo mukure mutandike kugira sente nyinyi muno kandi ranga kwara bayabatungise mutarumwebwa music netungisa I know that very well abantu bengi no batuge sente music ne preserving a culture icyo kurebera tuyire byosungwe byo kwiga byo kugira iki music ne rundana abantu basa nambwe no wabori nka twara abantu wabora watandika kweshongora bataho umutezi noza kurora abantu beje abo kuba it has that power to do that ne rwana ntaro mwize mubuze NRM ekatamizi komu omkurwana kwayo cyagiretero kusingura tusonge mpaka batu arihanga music ne koro bururu arabo kureba abakwenda bururu nagira umweshongozi amweshongore cyeshongore kirando mu ombantu bamuhereza karuru music ne yo kutangaza ne yaho stress imwe abantu abakwenda kwitwa stress na depression wazo mukweshongora wari umusiza yakushobera okeshongora ukazo mu kiyungo okeshongora ukazo mu mbuga no hore ibintu byona byatuba nawo wamweshongorege nawasa kutakutera na ruhi aho kuba ni mwa bashiza ebizo byaheza kukanya nicyenda ngo mugire okweshongora mu kukunde ecyamweru kapero cy'ebintu bibiri ecyo kubanza no kugira ngo music n'ekitonso ekiri kubasa kusityo umuntu omeshoga abantu bekitinisa Bible mu cyuro rebe kire cya Bible efumu eshuri 18:16 ekitonso cy'umuntu kimuhesa umwanya kandi kimusitya omesho gabe kitinisa kasterera hango mungaro ekitonso cyawo kitobesho kitinisa in fact imwabo one otero mpira basa kure president iza ashita makishayi
wori umweshongozi hari umweshongozi witwambarara ati kwishika noha nkareba nayishongora mu State House Lilian Nabasa kura ariyo meshoga president ne ihanga ryona nayishongora kandi okutoko basa kugira ngo nofo kwikayo konke sonto cyawe kigira kita nekikusteyo abo kwa nanya bwemba bazaruhanga na system ro ni mburu mu State House you can't just walk to the State House tokufa kuyiro okare president yakura edakikana ne 5 nesio nemba bazoha a gift imwe aba waburyo muombeki okombekana cyo nesonto noza kusanga no yombeka no tererangi om State House narumakaga abantu bamani ekisonto cyawe okikorese nikija kusitya hari namwereka cyayina yuzure bara tokore ngo watunga cyamushana ko rwari bishop nofo kugitungo cyo nofo kurgaho notunga cyamushana uraka namwentegereza ekisonto kamba shabe kuze banzo manye ekisonto cyawe kandi okikuze okimanye okikuze Ruhanga yakwereze ekisonto nabana shanko wakwa omuhoro konka no munumwe gwawe kugutyaza rero kakoresa pira omweshongozi oshomera computer omusarkare orkwasa kurindi hanga orkwasa kwandika ebitabo orkubasa kuburingira otakikorese oryahemuka mbweno okimanye rero kikorese kandi abeina abana wari umwana aine ekisonto wakiburingurizamu omutereho buryo akikuze omutereho buryo akikuze nambwe nyowe haro tata kandi abo kunda music nkiri muto nkana atandika ngo ntere ndingiri boga ko yari atwara kure okutere ndingiri yantera mwetika giteraga boga kaje natere nanga natera ki abo ko kana tega tengu natere ndingiri nimbo muyayi hata abantu kwenda kwenderera neki wakoresa kube ekisonto cyawe nokiha mu butandu abeshongozi listen to me mwino mukisha go kukundwa mwino mukisha go kurebekaje aboko waronda kweshongora abantu bakajya note ko kwerwana horebekije abakishiro bwingi notunge sente ogire mikago kandi ogira nabantu abarkwena ngo bazikwereze kokari yenda kwa mayisangu abamwa beshongozi amagaragabo gacwekerere ayishongora ashemeza abantu omkweshongora haretwa mwebindi ataho marwa azo mu drugs ahindure mbiri empereruka atandika kushambana nabankahi ashambaniswa bankahi ahindure mtwarize empereruka hororebe oreba omyaka asatuna ana naho honargo hat owakabena yeshongora nkaba arabeshongoza baba kaza mukureba bari abakayikuru akerinda hat na kitunge sente konkigo kiroza hoti esente zikwihawa magara ngora atkamba shabe ingwa kare kiri ikigamba ni ikimanya ekisonto cyawe kitakwitisa especially music mweshongore muhimbise muzene n'abakereza nimanye ozene oyetigite ogire sente konka oyerinde kibi otherwise numuza kwa abanyakore mbagira ngo notsige bihaganuka you can dance yourself flame before the actual dance is concluded nabo cyo ozene oshemererwe hati nyowe icyatambire nkai abo nkanze na nkore mizano nyiraki konka nahirwa nazunwa kare rukumirwa ndekena na mukanga ni umusini yakana Yesu yanzu nambwe nabamwe abunabere nyine abamwete bakibaho hati mwa beshongozi mwakire Yesu abazune ni mwa beza kurebe byo shongoro oyakire mukama kuzune amagaraga gabone ko baki mwe bari munonga kunyeta nashemerwa kubaha oyina matahure cyo moyar kugamba mukamoyita gumene katushabe
mukama ruhango y'imbabazi ntukusima yabare kutureta umwanya ugu no kutereza umwanya murungiye kukira ngo gakurura ikigambo cyawe ekirukuraba omucyo mo yangambisa hamwe na no kweshongora ebitwaza kureba ninkusaba ngo ohereze abara bawe mugisha bashemererwe bazine bareke kwekwata abo kubamagara n'agakanya kake nebeza kukura oshanje umuntu umugogo kutakimwikiriza mbwe ntato watwera mu gishogo reka tukuzanire mukama reka tutere umungaro reka tugurikire reka mukama twibse nakweshengereza konko kushyira munonga tuhereza ubwenge obwo kutana n'ikibi amagara gaito tugabone kugumaho gature haza tushemerwe umunsomo bwire burengwa kandi kutururugamo tunyamagara gatawo tukusima habwa Jackie okuturetaha n'abantu bakuru bitinsa n'abantu bawo bambe abashitamaha ni kushaba ngo mugisha gwawe datetwe omwana n'umwe rukwera gubaha functionage kandi yebare no kutereza enti rukusheti ombero byenzura katukutera umungaro mukama yebare kutereza enti yebare mukama ngwene twaho mugisha gwawe datetwe omwana n'umwe rukwera gubo umwanya ogu nanguna na mukama waho no mukuristayo wanje omugishogo gutabarwa abantu baruhanga baryaha na member wa parliament wetu n'ihangariye itune kanisa ya ruhanga omugishogo gumenemwe no kushemerwa kwanyu mwabazi yogu kwizure twabishaho muri Yesu Kristo mukama wetu amina kama gumenemwe tukute tendereza Yesu mwana gwandika umusayi gunasisa twebaza